Ana mebedi nkomo. Mebedi nkomo. Na nkomo a mebedi no, mesra ye nuan mo bi. A wo mo pa nokure. Mo pa nokure. Omo pa nokure. Na sebi, omo fa tan ena enkasa, ena ekasa. Na mene katachie free fa na ebe kasa ne. Katachie. Oh, din e da so no. Katachie. Eye painful din. Menyi ni kura se sa din we ya wo fa e. Wo be fa ne kwan menya no na wo maame no papa de to. Katachie free fa. E kwan mu na wo fa no. Tie. Me din di kwakuma no ne ye de wo me from me kura brem. Ana ma polish sa din we ya ne din we ya beji ntra ha. Wi ase nyina ne Ghana nyina. E fra me kwakuma no. Ba wo katachie free fa no. Wo tapu wo kwan. Wo nyini na hu se wo be fa edin katachie na de free fa kan. Ba ti nkomo no me din di kwakuma no. Katachie tie me. Untumi ntrete me da. Menim se wani nso ade. Wo mu ade. Wo efi aye titi mu no. Wo mu no. Wo efi aye titi ewo mu no. Wo mu ade. Wo mu ade. Wo nipa. Na wo fa nipa so nya hwe. Sa na menim. Wo mu nipa. Na wo fa nipa so nya hwe. Sa na katachie me hu wo mu. Na aya na ye ho se wiase nyina ya wodia. Sebi edu de bia wo kasa te se de wo da apem so. Wo kasa te se de wo da apem so. Wo kasa te se de wo ye dehye bi ba. Wo ye obrempon bi ba. Na so katachie anya wo force. De enti anya wo force no se eye ntete ya ye de ma wo from nkura brem. Sa wo akura ho na wantia no wabra wo so a na waya ade na wo gya no saa wonyini pe na wabeye hawa ma wiase ne nipa ena me no bedi nkomo na ka me mfiu saa na so video a wo ye no emu nsem a wo keka ye no na mebo video no na me wi a ma kire ba bia ti ama me so life ma me repra ka me mfiu coming few. Ma me catch her one. Me yen wone me, yen trete me. Ti nkoma me no di no. Baby a me free ban. Baby a me free a me ban. Yen trete me. Yen wone me. Efina wu stardom. Efina wu testi ade em friend star. Katachie fame. Ade e friend fame efina wu fame. Nti ase fofo, wa se hu se ase wo kasa wiase nyina etie onya nokore wadwene ya wo se wo kasa wo wadwene ya wo se wo kasa ase wo kasa no wo kasa ne number 1 wo na nkofotio bate enya nokore ti nkoma me no di no ana wadwene sa ya wo se ase wo na wo kuta kumase radi nyankopon uti wadwene sa ya wo se ase kumase una wutie kuma me pese me bo wanu masem na me gina so na me breaking it down de ma wankasa ya nkofo bu o ma me ma o mo chance sei no mo start so mo didi matemo a o se wo kasa na me kasa nyina na me di bu o ma wo kasa em but what about me hey fa kuma no fa free okono like wo ya me satan tan de bi enye hwe wankasa kura wonya papa kura abobo no but enye hwe enkura bi tisemo no mo anya mema wo fia mo mantia mo meme fie obi ama kwa ma yetia ne ba wo sei wo anya bema ma wantia nti wo kasa ni ha obi asa de ope asa wo kasa se nyame asa wo kasa te se de Ghana ya wo dia asa wo kasa te se de Ghana ya wo dia tacho ma mintie oyi me be break wan kasa wasem down boko pa ma munya asem ma katachie manya wo sase wo sosi obi a wo
akora na wo de enti wo koto ani a wo se aba wadwen ye wo sa se wiase na no ani on me ba ibesi ho ema udidi me ma me akosua bene wo atem me ba me pese me komachi ye tie fa tornado ibesi ho ema udidi me ma me akosua bene wo atem okay o se okofa me kofa tornado eba me platform so asukatatie okay medu ho se obi didi wo ma me atem a wadwen se wo ka we no wanya dobi Ghana fo bi anya sympathy bi di ama won hu se kokuma nu kofa tornado ana obetra wo platform so ana odidi wo watem wo ma me atem katachie do odi ahwede ba fie no won e kofa once na bai wo ma me tini ba bi wo ma me tini ba bi a wo ba berewa wo tini ba bi dwene ne ho odi ni lem ana wo se wo de wo be ye radio adwuma said I would to the school in no matter who no. And can you say radio juma? And it's our better radio so like any say better say we social media working po because said you who said you who so ye kakraka no. And you kwa sen ka wo so camera kwasi hu so. O ma meeting baby. Wo na wo se wo nim nyansa wo na ye nyansafo kokoma ndi wagimi. O ma meeting baby. Na woni sofo panyi Ebenezer yi adom kontokwa sebi wudidi na tem wo ka wadwene kire no atem didi ni mu na wudidi wo maame atem no watimi afra wo maame wo ntokwa nim ama wa wo maame anso abedidi Ebenezer atem me bawo ati ho na ma akwan se obi nidi wo maame atem wona wo kofra wo maame wo program no so no umbre mu ho na wo hu mistake ya waye wan koda ma wusuni ama wadwene se so obi didi mi maame atema katachie me na me maame ho kwan enti kasa asem wo kroni se nka wo boso da biem se me wo a wo ma wo maame first platform wo me maame afia wo twa sebi oyomfo maame me nya sikani ba wo me fie sikani ho me fie sikani ho ye wo abusua ye wo papa side ye wo maame side ba wo kom maame side na wo kom papa side sikani ho yeni sika tie nkomoyi etimi me maame afia wotwa ye obi a oye mobroni a wote ne wanko na wodwene ne ho semi kwakuma nu sabie me tuwei se me beka wo katachi asemo a ese wo ni me diri but wo betimi akodidi me maame atema me ni problem tie nkoma me no din ba se me nu katachi nya problem na me ni wo yiyi se me ye nyansafo pa wo nyansa ya tetem wa dwenim ana metime dwene a yie ekọ akire ana me nwene short wa me ka bibia se me nkofra me maame se wo meka na dwene kire katachi se me fra me maame ma ne ba mu a tie me katachi fans o mu di akire nyina ba be didi me maame atem ko me na ma bie sa platform na ma wo na so na begin kwa me maame ho adwene ni wo mutimu ba me na ma chipu me maame in wo tinkomo no ti wo platform ade ma wo maame no o mistake ya wadi kan yense wo ma maame platform nipa na oba me platform so me control no na won ko fo aba wo platform so tama wo TV o mbeka o ma dwene kire mpemfo bi ni ade no o ma si hu nkonya o mo no ma si hu nkonya o ma ba wo program so abe kire o ma dwene tama wo TV so a o mo ka o ma dwene no me pase me bisa wo say eno no ono ne de wo nkan da ho nesa wo maame de wo say how pa ya so maame wo maame kwa ma ne bedidi Ebenezer yi adomatem na so nanka wo akora no wo na wo de wani atre wani to na wo pese wo didi Ebenezer atem so fo panyi atem a wo de didi natem eye wo asem because sana wo tie wo di mpenfo atem ba wo maame na wo di ne ba mu no sisi a wonim ye wo mo case no ye ma ne sonson haya me nko deep na said wo tem wo ne se me de me ho ba katachie me de me ho ba maame ntie de to aso ko kan Ibrahim Hama ene sha adwempa hinachi obesi ho didi matem man carry sa asem so a wo kan so wo say twantro wo ye setting boy wo ye setting wo seti
sebi adwempa hene asema me beka akwa me nka se me bowudin wo se wiase so obi hu ye washi na wota obi wo se me no ma busua wo na wo se wo hu me da wosinim me nhia wo da wosinim me hu da me particular me nhia da hu da but wo di buo be kasa nti na me kasa wo ka bibisi asema hu wosinim ani ade yes uti nkoma me no di no me nhia da na satam kwa wo ba asinim da atam na wo so be pesini ne bia ye no wo ba na me te sei na me yem star me na me ye star that time no katachi me nimu da me nkawo tinkomon me pese wo kɔ no sɛ de wo pese wo kɔ ni bia wo tinkomam no di no ade a me kiri wo me life mo sɛ obi a wo aso obi threat obi adwempa hene asema me kai sɛ me bɛka bi ɛne sɛ tinkomoyi amanfo ka sɛ bi adwempa hene kura gwawu no apia stadium akɔ na bro chire wone friends mu kɔ we na friends ayi no amanfo ka sɛ oh na sɛ adwempa hene atiase no mame kai tama me ka adwempa hene asem bra wo wu ya apia stadium mu ɛkɔ ayi ni bi ɛne kwame ahemfie ana me bɛka bi sɛ adwempa hene sɛ bi ye wo sikani bi wo kora wo betimi aye video ama no na wo bi na di akɔkyerɛ ne sɛ papa nipa so masi promote product ebia wo ka jatasment ho asem ebia na Ibrahim Mahama kora no won hye dan fa nani sɛ mpo ehu sɛ bɔ ne mpo sɛ bio o kasa tie bia opem so ti komoyi enti no entimi ma sɛ saa boy no mom ene ADD ebia Ibrahim Mahama na sponsor ne sɛ wonidi Ibrahim opem so atem saa sɛ me kan katachie wodin wo hefa fa video a me ba wu katachie din edidi watem fa bra si nya ti social media we so saa setting menua saa me koka obi agum saa ho ya level no me kotan obi kwakuma no me tan for no reason me be kan nsem ma Ghana fo mo mapa wo asem ni atan kwakuma no jai katachie na ye mubi sebi ya ye bia ma o man no kasa efe ni twi kasa yen ya to twi kasa sen wu katachie me ma to twi kasa asen wu katachie ya ka obi odi twi kasa ya asante kasa akwa akiri a me ka ho bi efuna wo ye biare so ba sinim na efu anka wo ye star wo sinim tinkoma no di de awoti so a wo sa kasa wo so me ye bi me san so ye ni ye ye senko nkofo nkura wo konso anim nti be ofield no ba bia wo nam bia me nam obi ana lawyer no tinkoma no di no eti fa video amu katachie me bedi di wo watem me bedi di watem ewo sebi papa Ibrahim Mahama ho ene daache hide ho a wo me bo di wo watem otan hunu me modin endidi watem na no kura na wo mpe no kura wadwini nyina ne se wodi wani sie Ibrahim Mahama so wadwini nyina se wodi wani sie Ibrahim Mahama so sebi wodi ye ne bra mpo de ye call ma wodi obeka se politics nti umpe John Dramani Mahama asem ene ye wo ne bra wodi also mpe na asem because for say ye politics na wo ye fine na de ono no ye businessman na sebi ono atua nipa more than 5,000 ka wo krom ha a wo tua on ka no ti nkomoyi wodi wani asini so na wodi na tem back to back ana wodi asem koto no so me kura me meba wodi o wo na wo firi wakoma mu a wo so wo ta Ibrahim Mahama ene asem ya wo sa de betum so wo ho ye se me bedidi watem abran so a me didi watem fa video bra de di kan nanu ya wasabi si ho me ne kwasie ya osa ne yire kwasie to yi apapon yi amatela he said you know kwakuma no ni nchire mu ne se me ni amatela e ku oba ho he has nothing to do with video na mehwe we na mehwe okay o partia ono so no say me patrol lady ya omode ne ba say obeka ne asem u katachi wanu mutu o so wa friend sa lady ne da wa wanu mutu o so wa friend lady ne da ukro yai
ana a friend say Taylor so 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 friend ne do so friend ne da wo na ba kire say wo de wa friend ne da na me ka say mo ko oba ho a maka bone your personal interest a maka bone do de bia wo ye emotional blackmailer katachia frifa wo ye emotional blackmailer unye ni papa menumi no menim de wanyina ase ne nyonko ba unye ni papa uti nkoma o say udin painful atem e kan kofo asem but obi po udin ka asem a o ne ye woni pa be say 20,000 or say 50,000 kan mo mini watem da mebo a wo afi say wo start say wo pay fame no say na nansen ai mo am create mu sin say ma be ka say sebi painful fa lo bi mra say be ya say de yedi painful atem yedi ahemfo atem yedi atitu ni abempo atem a mo say ma bom suo a ga na nyina be ka bo mu be di matem no kateche wo fesi sa bida ebia wo comment ase na nkofo di watem but me Ghana nyina di matem enti me to de bia me se me kutashe wo fo akoma na me ne me fans nso enko obi di matem chese wo taame ti nkoma am no di o sa de one be trust say one ma me chance o so am dey o pese kwaku ti a obeti katachie amen ka se me nchiro asa wo bodondo ma wawasa me ye ntrete me katachie se wo ya homaso a wonya homaso nsi obi a o na ye tete ye frifie ntira ye tete ye frifie ntira tina ho ye sa no entesi kokko obi anu wo se wontimi nkyere me hwe me catch your plane woni hwe abetimi a kyere me se ye jame no mienu a se Ghana fo se wo mu jaye mienu ye pe se obi a nkyere na adwene nkyere nyonko a katachie wonye be man sen me misi so adwuma ma ye won ani ba bi a sebi galamse di ye wura ani hard work ayaye ani sekan ni amant sekan ani nipa Russia ko haso no de obo ase ko bisa say who is Kwaku Manu bebi ejina no kwa de ejina konkon so katachie se de wo hye dem kasa na etua wo ka no ebia na meyi hade ejina konkon so hakwa de free na meti me did 15 years na me start say me hustle uti nkoma me no di no me ye hustler o adwuma bie no ma Kwaku Manu metia mu a me se me yes star kura me ntimi nye me ye brefo me ye yonfo ba me pese me ka de tia me ka we nyina se baby am free ban on baby am free ban sa threat me threat o e bia me bo e bia me hey Jesus Christ katachie me nsa na mahunu wohuru ntra tina minim sa ye programmer wo wan didi atema wo adwene nyina se wo didi atema na nkofo hu se wo ye bema wo ye kukutrofo enkomo na me no di no ene ye di bi be hye fridge mu na wo do ho papi mu a wo do ho pa me challenge me to challenge the mouth katachie me to challenge the mouth so one o de ma membo we kura se me ye di asem nanim me ba Oma ansansa and will be warning. That's also as you did too much. You as you have too confidence. On why ansansa, maybe didn't the Kwaku Manu. Ultimate threat me. Me, ultimate threat me. Me ba. Okay. Medical checking. Okay. I'll give you the benefit of the doubt. Say why okay. Imagine shot. Okay. I say, Mammy quiet too. Me who am from Nana. Now I'm here, me mobile. Katachi when you're here. Katachi free for when you're here. So you're here. Would you tell me Ghana how I hear a better social media? So I like or better so what to console him. I would did at him, Chemo Henry Coro. Yura, Piao, Nana, Onkaso. Cheme Yura, or Pimswo, na Brimpon Henny. Now my Henny.
a de bi omo ti social media so omo didi atem kire me bi katachi enya hino katachi wonye wo hene na konya tuntum wo hen ye di kan na kodwa tuntum wo hen o ma ba so no di so hen wo ye mrante hen na so wo ye de before me ni komo wiwe no mebo na hen na wodi no ni din a kire wo ofun pakase en kire se wonim nyansa ana wo ye wo hen ti nkomo yi na me kasa kire badwemba katachi badwemba asem ni bi na maka che otisi ano sa ofun pakase en kire se wo ye hen ana wo ye nyansafo tie me na oma mu so wo ye wura anim no nka ho wa hini ekura anim oma mu so wo eso kire ye wura mpo oma mu so kire ye wura mpo ye nya ho ba so te se de wo ye se wo koma mpo hene ayie na wo di handkerchief wo se wo hia eye sa oh no you know omo no mo hene no batakale ayi no na waka kamienu abom se waka kamienu na ade ahye oti na wapo obi na ode asa nya de wopo obi ama na de tini asi so obeye na wakunkunkuntan young guy but wo ya homa so de tia meka sa wonya hene awadwene mu ha ne se wo ya hene pon a ana kampa wo da kura no a ka bo hunu nyansa se wo se me na ye left oh my god me na ye left ko kuma me gina hi me na mu na ego me na mu go se me gina ho a me na me boom e kwa chire anu nche se me na ye left the onanti left ni ka me nanti aka me ko side and side se minim se woni ma de a wona wo so wa ko school person ye lawyer no a wonanti wo nanti a wo call wo se left ka me ko one side ne mpokura se bi me bisa wo two person wo chire me se opa wo didi matema de me di matem straight kwa kuma ni wajimi kwa kuma ni nyansa because we kaka chire titu ni abrempo onya hwenye problem by say we beka chem say me 90 me na left inti me nim nyansa enti na me bisa say ye nuan mo asabi omadi dem o kasa wo dwene ko hode na wonu say o ma wo kasa ma o mutie o ma wo kasa ma o mo hwew e bi di comment e ba e bi ta wachi katachie a o mo ya wo fans a na wo nya fame no sabi wo refisa yalefo ka ho na me mpa me gina ntintimpo ana wo de sabi mimi na mu gumpo ana wo de me na baye mi na de wote hwim so beka se na kire no maami okuta crutches oba woko wo ya sabi true a wonti wakampem ano de na wo ka kire no message be na ade ma no tie komai obi na ye kamo ya wa ne pane ama ne to ene ne na ba kwa afon wa ya yalefo okuta poma ano wo ka de na kire de message na de masa yalefo no obi anya accident mane na mienu atwitwa eso wo hwe wo katachie enti die nyansa na wo ka kire se die na wo ka kire ndense omo de omo di dem ya yalefo no sabi omo de omo nim nyansa kura omo de nese omo de kura omo gimi sabi omo ya yalefo maka fom no sa na omo de kasa meboa ti se kam ya yalefo na me tefa akwa ka de me ya de besere me na me mpo a me gina mpo katachie unyini nwie mensida kotia wate obi di na mienu bawiase yeso ko wanfa na mienu anko yenua Kofi Adom wanwane nyame na ya adom ene sika wuram ene nanani asa babak yeso Kofi oye na adwuma se presenter nice way ene tuo kaka nani abawa ya wo ko school oh sansem wona me kafa Papa Ibrahim Mahama ho a wo mpesa obetie bi ena wo se mimi bedidi watem de papa na ye ne yeka ana opamwa wo krom yakura wonnya bi opabuafo a wonnya bi enti se bia Kofi Adom wanwani nani etuo kan no na Papa Ibrahim Mahama anhwe region wo frim anhwe party a woto abama no na wo firi na ko mtimi yisika de bo Kofi wanwani no eno bi ne ye beka na ye di ho adanse akra ya wo firi Asante region ya yembusa ne papa yembusa ne maame baabi a wo firi ani baabi a woto abakọ na Papa Ibrahim Mahama enye yimu a wotimi di sa akro wani ni nua akọ UK ni first time omuntu kwada bank statement kwa menyi se ni nua no kwa ebusa anko benya bi edina akọ eno no wa be kada onkada wotimi akada se oh Ibrahim me town me mpawasem na so saade we ya wo ye ni nti me pawasem wa ye bi da onka bi da
to the any program now you a personal attack. Oh, personal attack. Any brebi who fear any brefo. We say all right, time I young so the beef ni by now a fear on. Time I young casan you know, others over media and I remember cockot. Me say before I young casan you know, media me the ujina. Name mum say, would make quite to be more. Young you know, others over media and I remember cockot. When you bring money, bread now with the woman fear on. When you pray now the two fear on. Huh? I also be cost so crown and as a pay for now how. What you come on, Ludin? What do you mean at Ghana? How? Mementi Abrochana no castle, young at Ghana. What ye? Tim come on, Ludin. I grow when it's too much. I grow when it's too much. Ti said there will be a timetune, a side to be tuni panel. A sign bet me out to. A sign bet me out to. Na me a migrant timpo to me catch them some mum. Sabi me a migrant timpo. Upo such as a Jimmy. Because for some me na ye left. Abra me na ye left. Okay, me da say. Ya me sha some na ye left. Eh? Ba baby and now we yesi no na nyu. Hai, we oba be di ho chim. Oba be di ho chim, ba woni ho evidence. And now we na chinchim no, left no. Countries akoso no katachie, onko so. Efine bia wo benya opportunity a echini san kro ni nyina so. Efine wo unya fame, efine wo fame. Ade Ghana fo bebre no se baby de anyame ayami, ane de me na ye. Se no nka nhyira wo mde nkobia anka Yakobɔ obia beka se urade yame na te se kwakuma no. Wadwene se obia na tie on, wadwene se obia pede wo ye no. Aguro wo wani so se wadwene ye wo se ase ye nuanom aka fo wadwene ye wo se obia afiri de wo ye no, obia pede wo ye no meboa. Okay, me to aso. Nine left and I believe says I know what Pabia walk as I make a such a benyansafu. That means one himself can quasi yourself. Okay, can quasi yourself. Two so benyansafu. If there's a walk can answer. Okay. Oh, yeah. So because I make a such a I access about you, son. FIFA. Now the Befia. And no baby, one of Kumasi to 4 man about 2 tons so goes. I have my minina. Kadachi, I grew a sour when you see me. So, Mimi no be Mimi nam Kumasi a. Kumasi ma be shedun so de agumiso. Wo de ma men kasanche yenuan mo hwehwe ma men kasanche yenuan mo a obohwe no. Ene yenuan mo bi omutimi di matem no. Kadachi, mi hia woda. Me ba man pon ye ba ma hu. Kadachi hu me physical se a wo. Se hu me physical se. Nyame adom. Me wani monyam pao. So wo hia me physical say ya. Obi a wo hia me physical be ka say de meti a kire wo. Ha? Me na wo hia me kura na kuta sekan ya. Me wo hia me. Ne ye bo pa kura se be kumi a. O hia wo hia me a. Wo hu me na me start say me no kasa. E bia wo na wo wadwum say wo ba be kumi o. Den so wadwene be sesa. Kumasi ni maami biere ni wo mo askatachie. Obehum ye hwe dwun so agu me ho da ensi. Adachie, wo ni nipa wo ye kan sante problem ba ko aye wo. Ye kan MPP problem pa aye wo. MPP problem pa aye wo katachie. Wo na eso mu hwe dwun so gu. Asante problem pa ba ko ye wo a. Sika wo pani adamudie bribe nti. Wo ni ahoto. Sana ya MPP ni mapa. Now sana ya MPP ni pa. Sana wo ya MPP ni pa mapa. A wo si ya MPP twa won so no. Edi twa wo yam. Nanso eche na wo ya adwuma wo hefa. TV ba na odi kan ya adwuma wo so. Asana aba wo nua TV. Wo ba a friend say NG TV. Kadachi. Sadi ya wo me ho nsem wo. Wo ya me siro. He me ye mfa bibi ntrete me. Wona wo sese wo yam pipi ni mapa awu hu andi sini ayemfa sekan hye ne kon yemfa sekan wo ni nkunu me nuanom amutie bi me pacho me nuanom am ya asantefo mo ya akafo enkomo we ni ntoko we me ni katachie ntokwa but wonye no kwafo won ka no kure wonya de obedi a wonwene mo ho de entia wonwene mo ho se mumu san se be station be ne no free
na sa station na MPP ni dia na NDC ni dia NDC ni TV ana na wo ye adwuma wo so die na si ye a wo di ba eye Angel FM die na si enso wo se wo di MPP ya wo dia Asante ya wo dia wo obi a wo ben NDC ni a ye fa se kan wo ni minim na enso na wo ye NDC ni adwuma TV station awona na wo e ka wadwene e kire sabi woni nipa wo be ma statement say ye ka Ghana problem a ya Asantefo nya na be ma say statement no wo se wo man a Ghana omo ye problem pa no ya Asantefo wo kakachie na obeka asase mu nanso sabi ye nuan mo krampo mo ye Asantefo no asase mo ye de ato nchan wudu kajetia wo se wudu Kumasi ye nhwe du nso angu wutimi bedi ye hinatem say Asante problem a wo Ghana form ye problem ya Asantefo wo na be use sa word ma Asante wo ye nhwe du nso angu ho edwomfo na nhwe du nso angu he katachi he wo ka se me ye boys na omo jejeja wo nche 3 4 bi no ayeye na wo ka se mama ono wa jeje ho no me start tuaka katachi na wo start ntwa nkofo ka wo me start se me tua nkofo ka so obi aye adwuma ma me tua ne ka me ne nkofo na nam tuaka katachi efi na wo ye bi wo first time ni so ye bi dade aminim ba me start tua ye no na wo start se wo tuaka na wo ma me da so hwe school wotimi beka se problem ye ne ye Ghana ha omom ye problem pa ya Asantefo wo a wotiwe yo wo a wotie na se ya hemfo e wo mo ye ma me fo mo wo mo ye papa fo mo wo ye nana fo mo wo omo na ye problem ma e ma Ghana wo ne ya hwe dunso ngu ho minimum ne ye be hwe dunso de agum de na obeka me ya wo beka da ya me ye hwe dunso de agum ka me pese me pushiw na wo ka kada tie me pese me pushiw na wo ka sasem no na wo ka wi a wo ka asem kro no wi a na magura Kumasi market a kire wo na me de camera si me ho so ma to se kata tie minam Kumasi o minam kajetiem minam adum ne ya hwe Johnson no obi betimi ahwe gu me so ne ya hwe aya na wadwene ya wo se wo bia wadwene ya wo se sebi wato nipa ho wadwene ya wo se ye maame na sebi ye maame mu no omo didwa no wadwene ya wo se sebi omo adwene no sebi omo nyina ho na wo kwa wo ye hwan katechi no ye hwan onipa bonisam a akọ ya akọfa eye santu ayi Judas abani Judas Kwame Despite what did okay what dia wo party a obate okay mama just me okay ya do tu fiewura e wo boase o se de me to ni me fiewura settings every man was a secretary o program a wo ye nyina ye settings obo otim ne kasa wo de nsam tu ni paso ya papa Despite uni mi nya sanse no me koye Judas interview e wo US sa wo kai won aha na mama hu se mo ye nyaatwemfo katache wo ye nyaatwemo uni mi de tia wo ye nyaatwem se wutimi kai Judas de a ese nan ka wo kai ade de se sa ye na koye ade interview na de tia wo koye ade interview ni se na ade ti di mpemfo de di ahemfo atem ana kwakuko sopon sa tam no a sa week na mu na msaye Judas interview anu de wakai won anu de wakai ba de de wankai anu na ne yedi mpemfo atem mo ade am koye ni interview anu de wankai sabi ya papa Despite am ye we Judas interview no sabi o enkomo wodi ye no wa metrase anka sabi ya papa Despite sabi o wa Jimmy wa yakwasea sese dabi o se papa nen kai no o se papa kai me na me bre na tama ye Peace FM start no ye ne baaye ye ne ani santo be ya jungle ne ade eye interview na meye ade se ko momu sabi o momu ko ye papa Despite platform so bebre nyina no ko ne father ne ye papa Despite benya problem katachi ade na wadwini so asa katachi sabi unim nyansa ensi obi ha sao
sebi satam kura no uni me ye interview no friend say Kennedy papa despite ba Kennedy ane me father ebusa say papa ne de na ohia emwa be na wo pe koso mu nu say bia ho kire mu nti na wo de kasasa ebia Judas nso no ho kire no onfa phone pom busa papa despite say papa me ho kire me na boa me ana me ye ni interview na mpofuru man komo na ba ana odi sabi menye nyaatwum wona wo se onim nyansa no se ya wona abeka sa che papa despite se na se papa despite na me ben no se how katachie etino wo ya dai wo ka bibin ma nyatan ana dai wotie mi anya panyi bia na ye kɔ ne nkyɛnse bia sabio ebi o ma mwa na se bia ye kɔsere bibio saa contact na ye nya no anyokofo mpo ɛwɔ me ni mpefo ntem no me fɛ ɛso mebo mani so ɛkyɛ ni paban a meyɛ minim sɛ de me hohoro me nsa minim sɛ de hohoro ye nsa minim sɛ de di ani di ɛsɛ de man mpefo onza nanse a wonya sika keto bi katachie to account mu no onso wa yese nanse a wohunu sika woni sika to woni sika sunsun nanse a wohunu sika keto bi wo account mu no asa wona ma yese wonya ba ye 4 billion to account mu no wona ma no wa yese katachie ko fom wate wo benya sika pa te say papa despite ma obekum nipa onza da me kache o say wo be president okuma obekum nipa agro wo wani su too much ebiem setting biem a wo say setting nie kakache me fa ho ma wate so obi tu fu say ne me meko a tu ho fu cause nyansa we no e different than wo enye kukuko dabi nyano na me no de kasa me no kasa ti nkoma me no di no tie me na me se me kasa kire badwemba tie o setting na wo ye no se boase nipa ye de me meto no no eye mi fie wura wana teteo wana pa na teteo pese mbisa nipa teteo obi wo oso obi timi wo na obi fofra teteo wana teteo pa won to na ode nam wiase o unka no kra me aminim se won ka no kra dada medin di kwa ku manu ti ye de meto hwan me ya kan ni me ya santini me ya dansini me ya dansini me ya santini me ya kan ni me to so mienu tie o settings na wo setting tie na jankura no ma na wo ye no wo fra wo se wo hene wo fra wo hu se wo ye wo hene jankura no ma na minim de o mugina so o de minim de o mugina so o bo wo ahene wo minim de o mugina so na se wo de nya ahene papa bia enye fia konwa ayen kwankyen akonwa na ye de ama wo etu de enye wonwa ade a wo kopa a chaw sra ya ye de ama wo de enye wonwa oni je ho na wo kopa a chaw kata che saw ya we se wo kopa a chaw se omo fa ahene ma no ani je ahene wo de okay se wo kopa a chaw se woni ti akonwa wo abra wonim se wo nya de hie bia wo ba bia wo ya we udi agura memo udi agura memo wa wo be kan wonu asem ko minim se wo minunu a wo be sere me wo mfia wo be pu aba ko minim se agura wo wani so wo ya akora nipa na woni ni dealing mo obi ntufu ne judge mi no tie katatie chai that's why you say wo susu obi a wo kasa kire obi wo kasa che obi a hwe wo betimi ni artist fufura dealing wo betimi ni actor fufura dealing ba me side there don't come there memba komo se mo ye nkora ma me minso kikikiki o dabi o so obi hunahuna me ade me pese matibi kura no ade me pese matibi se obi hunahuna me pacho wo UK na per shipping company papa wo UK na per shipping company papa ma na be fa no ma kwa fa no ma na da screen so on be ship no ma no ade abafi asomdwe mama wa hu a wani beje keke shipping company ni ye ba ko pe nti wo pe se o mo me fa no ma wo UK mfa mra fie mfa ma wa fa no ma na da screen so o de bebe fie e de ama UK shipping company ni ye ba ko pe se de me ka kire no kata tietie mi me di kwa ku man ya wumi kukuada Wednesday ni ya wumi
ye wo Wednesday boy automatic wo ye your friend say kwaku ye wo fiada wo ye fia ana me be bra panyi wo ho enti me to so 2 me bedi obi achi me ma me de afia wotwe a otoso 8 enti ye de ne to afia ye wo ne fiada enti afia wotwe a otoso 8 mimi ye wo me ya me to so mienu enti me enti wan ye de ne to no na nipa kwa nso de kwaku manu ana ni fie ba asem na ka fie ba mu ne ye wo me wo be kai ana nipa kwa no de information ba no nipa no de information ba no nipa no de information ba no nipa no de information ba no wose me fie wura no onso di kwaku ana wasade manu ana ye de meto no ana ale nipa no de information ba no katatie ye nwie no na ga na fo hu sa wo ye trofo koso ye trofo dada etimidin di kwaku manu ya mfami anto obi a eno meyiwa no enti koye homework yi wo ye setting papa efrema hu se me aminim dada nya se frema hu minim se nkoma wodi bebre ye ntro wo kreti na wabeka asem bo kwa wonye hwehwenu no wabeka na sabi ye pake wo ka ayi garaja na so ye ka wabeka mbeti na me so wo party a me pesa meti nkrofo kwa adroso a ayi your friend say ayi joy that before wo ba wo mu ye se ba bia wo de nkrofo ko nyina ye beka magana for at so wo de ska for ba bia se wanya Ibrahim mama no ofi efrema hu se ma besi asem no so Musa medical crack can say me ben papa despite ni eye ne ya afra wawie ka say me de sikafo kwa aduro so ha katachie ya say me fro din katachie wahini mini wahini din but from ne kwadi a wo ye Ghana ni na wo hia afrifa frene nkwasiafo hene edin a obi amfa frene ye nkwasiafo hene ana agimifo hene ahine ne wodi nyina ne din aye agimifo hene ana nkwasiafo hene say din we mienu ne yede be makatachie from eneko say enkwasiafo hene ana agimifo hene katachie udi amede ma lanche ma 2025 ni enkwasiafo hene na say agimifo hene sabi sikani na ono no momanya ne sika no na wonu sikani ne mpai ba wobo ene ne bambo na wo watimi de na kwaduro so akochim na adwena na sese wa share obi no ofina komo pe wasema joy daddy for Dr. Manfred Dr. Harry Dr. Surgeon de bi diri so mo te sase mo wonu do mbe on be sere sa mo ka se o kwaku kadachie me ye brafu me amete yi me ye brafo e hard work wadano na me ye adwuma me nan ema me nda oba me nan ema sabi wo studio was what build this here eye oba sika wom ana party sika wom studio yi baby a wanya a wo ye yinya wakunko nyina no oba sika wom ema na hell una wodi ma kwa aduro so ye ohima so ye hwan de o pepa so ya brochie fo ma na otimi atsafa wo mo anti kaduro de kamen ko ho because wo dwuma mu a o na wodi nkofo chini no so titru se nipa na ni media bai ni ani bia bai wo ye guys se o person che wo so obi wo TV so wo so obi apie pe wo so oba wo ye we pe se ba ye ma be hwawo nti ma be hwawo enti wo na wodi ma ho no ma ne ade ko aduro so ami tuo mi metimi de papa despite akwaduro so sebio na minim papa despite sebio minim ni background for the spiritual background minim papa Ibrahim mama tiwe sebi metimi de papa Ibrahim mama akwaduro so se wo ye krachi ni ana so wo ko school ana na odwene sei me pacho odwene sei katache odwene sei na se mitimi de painful we kwa aduro so mo mutimi boa me dia enka me ni se mitimi de painful we kwa aduro so mo mutimi boa me pa enka me ni enka papa despite museum na obi ano no ka de be mami o era de painful hu video mbesido me ka se kwa guna na yesi odi ye kwa aduro si katache wodi makota me ye video yi me demo Ghana for mesremu
mon demo katechi free for se me kokun se ma demo ma push you ma challenge you baby me kwa dro so bia fa evidence bra ha obi wo se ayi 5 evidence fa bibia bra fa bibia fa me ho bia fa bra na ma kuma se market fo hwe dwo so gumu magana fo ntan kwa kuma nu onwe ni bre wo mu won tan ne ni bre na ka wo didi mpemfo na tam no ka bede no akọ mo nchen wa na wonam we wa na wonam we wa dwini ya wo se obi ko obi nchen ne opportunity wo obi nchen a wonim se die nti na nipa ne ko nchen ha kadachie meme demo so de woswa metiuti so wonim na wo de wo mema ho tam wo me catch your brain cause nipa bi ti se wo se no ana me pe wo mo beginning de na edede enti na monument mi anto aso no ba wo de oba meba oba 100 meba 100 wo di si metwa me di si atwa trati kro wo mkra na emetan onwa ni bra wo ho ese o pempenfo no ana ade o menam ado so o ka se penfo na me no mo nam no sebi o mo dwene te se wo ho nka be kan na kwaku ade me mma me nche de o ye nyina no so de katachie ye nyan se obe ya de a nipa betan me anu tire me hu se odi ka ko post to me video bi no se nipa medi matem nipa ye di obi atem na ye ode no wani age se ye medi matem o ka sa brabo na katachie ye boni nya 2025 ya na be pimo ye nyina ti kromi ha nyame ma ye nkwane ahoden a ye mfa nko yanim ni ye hwe ye nyina ye wie ye di obi ade be ye ti nkomam no din na me ka o kasa brabo na wo boni nya 2025 nipa who left and right who nim de wo pese wo ye wo and who NDC platform so ade be chi wo MPP platform so wo problem nyina ha nipa wo ma PP fo nya problem na wo katachi wo ka ho wo kasa ntwe akra wo kasa wo kan ntwe akra wo kasa ma obi krampon no MPP party wo kasa mimi MPP leader kama stop se men kasa ma NDC men kasa ma MPP biem obi a wotimi akasa ewo wakasa ma MPP alusu power wo da so kasa edidi atam wudi pay for tem wudi wan atam wudi obi akwase ne jimi ma no wo ye de to aba ahomaso ayi kwa na be kire wonyansa I friend say Kevin Taylor and a better wonyansa say onko ofo na wo no omoye program say de wo sibi trotro mo teatea wo mo no jai one what the respect money team anene wutimi bu wasa wo kasa bu kakra ye de wo wa wo team na no omoye adwuma no hey ahomaso kasa hey bechira na mo nso mo gina mo ni adwuma bi aye 1000 pen ode ma munti 1000 otua mo ka 1000 bosomi otua mo ka 1000 etino 1000 no ode ma munti no wode mani ma ye fom omumu onfamo nya hwe Kevin Taylor na be kire onyansa wo tamfo kwa na be kire onyansa se yenni nipa nkasa sa enenne wo hunu nyansa kakra wutimi no mo kasa yi kakra ahomaso asa oda pam so wo seso mehu bebre enso ankowie ye wo seso mehu bebre mo seso mo poti sekrama mo poti mo ye gigigigi aso jata bemu omoa mo You better shut up. You better shut up. You too shut up. Now you remember one you went here. Oh, mammy, no one. 2 minutes in 4 messages. I must send the phone. You will be shocked. I made them. What of made them? Me so me dem. Kagaji, he me yenipa. And from so woman. But my cousin be actually. Me ni me. I'm damn you. The unconfordia benina and bra. Bobo, say settings. Obetimi afro bi ka bibi se fa kokumenu obetimi ate send audio bi se fa kokumenu obetimi afro bi ba me demo me demo me wi ase amenam me kai tete me ex me kai tete me ex na meni akura bi nam na akura ne free me nchen akọ me ex bi sa amasem be 2 3 sa akura na wo kọ no we okay me si me okay akwa na wo kono odo wuji di se uye okay misimi ye okay odo okoye ade oba no se uye sure uye okay na mse mame me ye okay ade menene ni secret bia o me nko ba bia ada o me nkoye bibia ye secret ade bia akwa na hu a obeka ho ansina me ex akoma to ne yem o se enu tira mabusa wabusa wunim kajatie
me mpio wo be hu me se mapia na me obibi a me koye me lifestyle won share me club papo kra na obi bie papo kra no unhume ayi se bia koforidua first na bia Jordan di fonti na bia ya pe ba bi ni atena wo that is bar me firi wan mawura den katachie tin koma me no din tin koma me no din said ye wu mu ma no said ye wu mu ma no ye ne respect wo ba wo se wu mu ma ba ko se na me de ni nyina no ma bi won so am so me de te obi a won weapon so de te wu mu ma ba ye mu bi ye bu ma pa eti de wu bi obete wo ka bi obetumi abeka evidence bi a me challenge wo say so one false evidence na woni nyina ma me ka che Ghana for say wo ye trofo ti me siam Ghana for mun pushi makatachie wo de kate na pushi makatachie say me say so one for de wo me hu nyina ma na say de wo ka fam penfo no bi nyina ho bi aye tro say I'm telling you wo ye bunama ye sekoto wo me pese meti upiga no me pese meti me pese meti me pese meti me pese meti me Jimmy Enipa woni ayi wonim the difference between credit card and credit score. You can national issues. Okay, mama ni mechire mama why? Mama ni mechire credit score ni credit card mu. Oni mu hwe katechi medical kachem se katechi woni mu hwe edin so kuta nso yempemfo din. Katechi e frifa eyempe. Ndin mi enu nya yempemfo din. Awa kan mamu a. Me se wo fa no kom nya ni din. Settings. Ohudin no fine. Was it day? And I'm antini ye was it day? Ye can't o man mu asema ye se me de Jimmy to the stand say ye me titwi kasa no to obi ka twi kasa na mete. Wo wo se unim po a wo ko school a wo se na wo kasa ma wo man no. Unim credit score, unim credit card, unim adwuma. Abra unim se wo bia woni adwuma ye. Wontimi nya credit score. Oh, we katachi nipa bi sei. Wontimi fa MPP ma power. On e kaso koye demonstration no agi sika no. On e kaso koye 3 days demonstration no aye one day. Me say. Won kanukuro, onim se adwuma ba. Anse na credit card aba. Anse na credit score aba. Onim we nyina o. Before we be betimi a score bibi no. Before tie me patcho ma me chem say. Scoring. So when sika wontimi score baby. Obi no wote abroche woni sika obetuma score baby. Na woni sika nye sebio, wo score baby ni adwuma na ese wo ye. Na wonya sika. Wonya paycheck. Eto account. Ansa no wetimi score baby. Ndi se obi ka sese bi mama scoring na. Ye be se di pa konso de wonya scoring no. No mo ye adwuma nye. Ye nya adwuma ya de pese ye bi ebetimi de aye. Katachie nim we nyina wo we woda so kasa ma party so pese party ba power we yo send pa we yo wodi atiatia ne adidi atam ne tribalism sam afra party na so timi wo the part ma me ka se mo nkyere ye nyina ma mo hwe na nipa bi ti se katachie no ama sebi ene kura wo ya ma santefo kura ye hu aye hye nipa bi ti se katachie aya ma santefo no ye hu kura ya hye edu de bia no ode abebeta ho asem ya santesem asem de me firi Burkina sai kuma se market asem ode ba mi asantesem na so asante moja ni bi ene wo memu ukuma pamba beba na pem na bi na mte ai chetine kwan se de katachie kasai utie mi ne ye kwa akon asa ni pa okro be dwanya ko hye dem chetino si ye kwa akon a wei obekase gigigigi batike be gya no ho ne ma no koso oni akukudu obetimi di akọ jen na ebekase ka ukuma pam beba chamidi kaka to se me hozo ya na miswa akọ galamse ni ye kire ni ye di akọ we oba o oba Yeah, discussing. obi he nkra na mu wa kire ni tell him And when your baby did
Yeah. Jajimi, mimi jajimi. Mimi jajimi. Mimi jajimi. Ah. Yeah. Wawie. Nakatachie mami kase montro. Memenya wakoda o. Wuntimi hwe me da kokurada. Ti nkoma me no din. Enye kasa o. Enye kasa. Ada wuto otua na wujimi me yehu se watotu. Minim nipa wotete wo, minim nipa wotete wo. Ada wuto otua na mu se wajimi. Dana na o nipa hu se watotu. Ada wuto otuo na o obi hu se wukuratuo. I'm a boy. One tunfo. Cause nya won say e fra nkwasiafo hene. Enya won say fra nkwasiafo hene. Me de ate nkoma me ndi wo kotesi na de ba na metutu. Wo de topic bi aba. Me gina wo kasa na wo kasa yeso na mayiwa no. Ona bo se unim nyansa bo so wagimi. So unim nyansa bo so wagimi. Na wo de hia ba na said wo de akonwa be ma wo katachi. Anya macho ane yedidi hino. Anya macho ne yedidi hine. Uti anya macho ne yedidi hine. Anya nunwi ne yedidi hino. Anya tietiemu ne yedidi hino. Ye hwa dwenim ehu se wo ye nyansafo tenke. Anse ne de ahini ama. Efie pie no ma sebi mpemfo wo mu am be ma wo katachie aye penyi aye ohene da. Efie pie no ma mpemfo mo be ma wo katachie aye fie ohene da. Trambe bu be no. Ofum pakase enkyere sa wo ye ohene. Tie nkoma me no di na me kasa kire badwemba. Opa me obi amfa information ma. Katachie me pa me obi amfa information ba wo. Said ye wo kopem information ase na watima be ka me ho asem no. Na se me kura po bi ni papa wo. Kwakuma no chi ni din ache. Self na wo kopem kwakuma no information abra social media ba. Ene fu na wo kopem information ase na obeka dia. Na se kwakuma no me ye ni papa. Na se me kura ma hwe me ho so yi o. Efu na kopem information. Afrin confront chain. Ma me ma wo numbers. Na me ma wo me ma me number. Me ma wo me papa number. Me ma me namfofo me no mu ti agro pa deep number. Amu de o metimi come from day one said dem tie nyina a kire wo. O pese me anso me nkama asem kire wo kokomu akatachie frɛ me. Na me no ni komo se katachie meti sei. Me si su se na me ye. Me ye wei, me ye sei. Na no so fa betra social media so no be bo pa. Na no kura masa ma me am information kura no. Wo sa ba me am sa bo. Awo kasa na waka ne mesa abo wo kasa ne. Kadatie wo ya homaso okofom. Wo ya hantan too much. Wo ya homaso ya hantan papa. Oh, but time them the ma are there back to back no. This time when I say me ma was our opportunity no. Over 100, maybe 100. Wo over 100, maybe 100. Oni wo hwe ma na hwe wo. Oni wo hwe so wo tietie titu ni abrempo so. Wo mu hwe. Woni wo hwe. Enkwasiafo hene, woni wo hwe. Sisi akwa me ma odin katachie biem. Wo ba biem a edi amede be ma ye enkwasiafo hene. Kwasiafo hene tie. Bibie ni ho. Katachie bibie ni ho. Bibie ni ho. Tie koma me no di no. Eye social media so no ye kasa. Na ha no obi atimi di agro bi ntira. Utimi tirem hwe. Ebia wutuo na wato na bia betetem baabi. Na bia baabi a medane no aba na bia pa wo kokuma ba otuo. Ba bibie ni ho. Wo afuna de me hu na twam ho. De me hu na twam no. Afuna wo hu bi. Nanso de twam ho. Ba se ye kam. De wo ye bia mayeda. De wo ye bia mayeda. De wo ye bia mayeda o. De wo ye bia madeda. Eye fema me wo mu dadada. Radio me wo mu dadada. Akontu dadada. Akontu dadada. Eye sika na fi na wo hu a dadada. Katatie wo betre me dai ka de opeso betre. Ka. Ah. What jimu okromi a che too much. Mo jimi todo. Asa mo pesa mo chesa se Ghana ne mo dia. Hey, me kana che na wadidi nkomo. Mo de munye din. Me kana no atum. Mo de mo fa ne hye mensa. Me ka wo. Nkomo wudi na mesate. Omo no omo epran no. Omo midofo wo mo. Omo sa ma meti. Sa me kokoma no de me kam na hye me wo katachie me pe obi am na kana manu atum a me ko hye papa Ibrahim Mahama akoto.
me share papa despite akoto me share police papa police upon akoto me share titune sikafo bi wo kromi akoto a wo me share me mama vida akoto a wo o studio na was fire no make my times 2010 nina say na we set it up for radio nina say na we set it up of radio and okope TV 65 inches I see what Katachi be wo betimi aye bia me metimi aye more than 10 na said me pem ho na me ye me ho de wo pese wo ye bia me betimi aye more than 10 now de twuti for Jimmy twuti bra wasia wo betimi me woni wo betimi atemi woni ye bunama ye sokoto wo betimi na aya na social media wadwini ye wo se Ghana fo nyina support nti wadwini nyina ye wo se Ghana fo nyina support wo post me video na ma ye di hwe ni nyina se Ghana fo me di matemeboa Radin show bibia me den de kokoma de betma femination actor Bob Siga me dia be wo so fabra me tete wo bra se de wo se wo ma me woni me so me ma woni me dem se bra fa evidence bia wo bia kama no tuma ka bashi mi o anaju ya me hwe o video ya na ma ye video ma won se ma nye video ma wa ho me da kura me da me sori ahoma chitu okwa ba video se me da mitimi na koso says ahoma so kasa asa wonko na wo ye ban ma ageman okon ageman asa wonko na ha na wo de betimi aye wo betimi aye katachi ba bia wo di be fa biara na be begina me kina wo asem na wo kan ye na so katachi se wan ba biem a wo wan ma biem a me challenge o se wan ma biem a be hye me papa na me se Ghana fo katachi me hwe no hwe me sam ni video ba me sam fansa ne me se de me hu video we no wo de me sam video bi oba bia ne man kopie so ntem me hu ni 1 week time kura me ba be reply no beef wo de mo man nche ye be chi no ye be chi ni anoa ni atoto Radin Shayna amaso hantaina man pohine kwa sa akro bia wo hu ohimada tu ko hye ne so man pohima nkwa wonti a wokoche a wo man pon sa ko hwe video no biem tu se wo se wo ohine bai tu ohine bia so du wa tutu no tuma kama fefefe wa chia fefefe no ko nkwa hwehwe ni mu pese obi hu se oni hwehwe ni mu katachi afrifa hwehwe ni mu kwase afo ohine a wodi mi ka ko tu ahye man pohima so hwehwe ni mu Mimi do man po me shada busa wase o. E busa se ahenie be na wudi. Mimi busa sa ahenie be na wudi. Wa ahenie na wudi ni ahenie be. Meninam tentan so na mahu enema bi ekoso na me pese me fa akwa kwanya so na metumi nua kokumanu fo. Kokumanu somebody that I admire. Ewo ne near dia or the rad the film industry no and meet me say I am one of the contributors to him being who he is now. Yes, because movie a dene bar out no enye me a enka producer ni yi ni scenes film. Yes, and that movie and put two spotlight on Kokumenu. Intino mini producer ne kon pipe o se yin film na jako wo movie nim we wom ni scenes no ohun de na mi hu and I'm say Krista let's maintain these scenes into me pekoko asem genuinely pa but enema bi koso na involvement in the political angle no is becoming dirty for him as a creative person. Because unim say Ghana politics no say baby a enema konene say when a party is in opposition na omunyo obi a na no eden ewo social media no so kasa eti aban na say eyi aban na 10 anyone the person become a hero in the eyes of the opposition. And so Kweku should see himself as a creative. A woman say what ba social media no so bad dia with the ba so politics.
Kwaku Manu did not show. First of all, your core fans were movie fans. Your core basic fans, omo pe Kwaku Manu asem because of movie. Second one, who interviews are who started here the aggressive interview and how without questions. Then the third fans, how you address social issues. People who say Kwaku, ban social issues are. O nim die ne na dwenkyere wɔ nneɛma bi ho no o mani gye ho. Now sebi how the politicians work and how they do their things, especially the political commentators no. Kwaku, this is not your lane. And so therefore I am pleading with you. Me as a filmmaker will always want to see you thrive your space. Said if I have a film, me person me ye na me de Kwaku Manu be ya, I should feel that comfort. Say me you so Eddie Wood shoot movie me de me nya de me sabeka. And I also as a producer, I will produce a movie no and yeah but the rule say Ghana for share your movies our YouTube any other platforms digital platforms where we market our movies. No, I want to see you put a movie online and all Ghanaians push behind you and then support your creative work. But bia Kwaku kika code the political angle mesreno ontieti a break. I am begging why you. There's this banter between One Okatechia Asori, and I feel as a creative person, not as a politician, it is not good for him. Why? Oh, if you want to, send me the idea. Me kasa me no na. No, me no na me tete no. You na waka, but I'm say me no na. You obetima bem. We dey say me no de bia. Okay. I see nothing wrong. You see it, yes. My opinion. Yes, that's it. I see nothing wrong with what Kwaku Manu is doing. Okay. Be on agenda. I know. One, we were all here, and I could job on Kroma as a broadcast journalist. Resigning from media after 2 years, joining MPP, Obeye MP, Obeye Minister of State. Yes. Okay. You know what my and I movie actor John Dumelo. Then in kakran na oye MP or Deputy Minister of Agric. It is a Kwaku Manu so ambition, so a person or a politician. Let's allow him. That's where you are getting it wrong. Okay, no problem. So, omo adu omo ye example ni nyina no. Clearly walk through the politics a friend say straight. Strategy. No. That's why I'm saying Adie no say enya effect on his creative worker. And me sure say obia ni hono mo ye MPP ni ohu John Dumelo movie obeka say oye NDC ni onhwe. I'm telling you. Because he walked through the process smoothly. And as a politician, making it clear. Let's understand it too. They came clear, but on this tangent, Kwaku fan, he has not come clear. Okay, also Elder Kwame Bonsu, a Church of Pentecost elder, Awutu Breku, was sending me a message. Say, Okatechie. Didi Kwaku Manu atemu no Kwaku Manu onye dia na osofo me pacho wo de elder onye sofo elder me pacho wo de keep your comments and let me tackle my brother in the creative space. Okay. Me ma dream chira mpese me de man there say of amamema wo ankasa clear example Shatawale eso phone esi ni so didi watem. Did you reply him? Oh no, I mean why? So na sep me yajuman. Good. And the elder cano. Men can't say I didn't know when did one ye be. Sebi and yan to Kwabiani yakun. That's why I'm saying if Kelvin Taylor eso camera sini su didi Okatechie atem. No Okatechie so be didi Kelvin Taylor atem. Everybody understands. That's Okatechie so camera didi Kwaku Manu atem. Na Kwaku Manu so camera didi na atem. What's wrong with that? Say baby all kikakon.
baby okeka kono. If he wants to come clear me prelims ni nyina where he is coming from, there's won't mean can't share me this if he say Kokuba social media and so adia why ya actually say Kokumenu is a politician be. Okay. And so fight now make me say Kokumenu enya industry or ne your friend say a but where he is getting towards no. And I'm saying this because even krana you know entertainment analysts and also media personalities now me kai say me interview bi na make kan wo mo didi empanyimfo atem. And I quite remember the exact data mu a post GH GH page. No, not GH page. Me pay sorry. One Ghana, one TV, one Ghana. Me interview mu post on my birthday, 15th September. Exactly. If I say 2022, me did 40 years. That day, no post that video. And somehow me no. I did not in any way insult any of the people that I felt say omokasa kotia and penny phone. But because at that point they were in the eyes of the people as a fighters for the general public, you know, all that they were saying, the insult, you know, became your friend say sense to people. Okay. What I say, and that's what I am saying. Say, regardless of what Okatechie is doing now, no. According to the people in opposition, and Kofubia sebi ebi omompe the government now, he is the most friend say fantastic person now. And as a creative person, you need all the supporters of these people to grow. If you come clear as a politician, I don't have any problem. Ebi on person e be move biem. What would they mention? Me say ebi on person be move biem. And I'm saying if he comes clear, that's my word. If he comes clear as somebody who wants to now to say the okan kojo upon be a politician, then come in here the emi. All right. Intimesre kweku. We love him, but on theater break. Okay. And ye bibiani so. As a creative person, you have a lot of things to tackle. Be in your lane and stop all these things. It won't take you anywhere. Thank you. That is my humble advice to my brother. Thank you. Thank you. Wate. Gobi, yenye omufrio. Na yenyena. Gobi, enkomo bi akoso. Ani ade. Na omo yese manfo ne freme. Ya Friday say. Daniel. Danny. Fa sanko ko hwede mienu ne beto so na afi Ghana fo no ani side. What? Gobi. Omo ye no omo say. Obi atwe camera no asi nani. No wo twama da pa. Ani ade no de enka hwe. Kwase ya bia betimi abie na no twama da pa. Now you don't need intellectual firepower to do that. Say wo ye no we no agimi no ye agimi fo hene na we ye kwase ya hene nia. Anu jama obi a obetimi aye. Obetimi aka. No omo ye na manfo na frem. Danny, from Kokori for me and so na me manfo no ahwade na ya bring a finality to the issue. More fire. Ovina me chechi bia. Enra ayi foreman. Ayi makola foreman. Wo from wo hene. Em so wonim so wo hene. Na odu ha no beto wo ye num. No kura nyame anim ni. Se we no ankoye sa na menim se Ghana fo emu no kura yemfa goro nyina nto kwamba fo abranti se me de menim so ye comedy ni ade ma manfo no esere nti na ma adwen so omubu ni kakra na wo hwe nipa e frɛ no omo frɛ kwaku Alex kwaku buaten enen no po frɛ wo se ayi wo hene kai we de ne ho onwunu kuma ne ko I'm say makola forma no ye no ma frɛ se wo hene wei no say dabi wo hene yesra wonya ansa no a ye nti o show ni bi wo hene makola for no no me no so hene ha dia branch ya kuranti memene nde die ni mu bra ne ya to kente papa ne ade guo na ye famfra mo mu hu se dwom forma no ye hene no more fire makola ba no
to we Saturday ye koma kola ye no mu kodi nkomo Kofi an wo ye ni ade na de ye me nwanwa ye former Ashanti regional chairman of the party menkasa ne hoda menimu no chairman Mankwa anu am wo na number bi afre me more than be de ho na wo ye no text dey say me din di so chairman Mankwa na former Ashanti regional chairman Mankwa ebuo na me friend back enu kwa na me ye zoom ni loyal ladies ya me friend back me dem dwe say obi na di asema koto na nim say o friend say ai kai o hene dabi me ni moda na me hunu da achi o se me yere kura hunu wo a hunu de wonye pepepe mesre gata we de entis kai dabi wonka hukura more fire na sente sadia anka de woko ko asa dabu ko tin ka de me ye ni kura mu Kofi Ohini team studio. Wait. Yene na church asase de abobo ayi podua hu de ka meye no. Na mponkompo hwirita ne mfue ne nso ne no. Na meme betena o ma wo kasa wo ba besua ye no wo de kasa na be intimidate me. How is that possible? Me kasa habo abra wo nya santini na ma me education kakra wo ye wo mo ya mo se wo no na se so ya santini no wo ye no wo se ye wan hwan ankyere ye wura santini to onya hene wo ya santini kura kan kasa sa Teach him. evi se ya ti wo yi se woni mo ahenie no ya mun sua wo se tina da bia me powerful chair wo and I'm going to rule over you. I'm going to abuse you in my court. Yakasi will be a strike chire yura. Am I hidden near 66? One more pet in the strike chire yura. It's just Santia Hiniano. Santia Hini said to Tuna Yakasi. If you are not by my head, now Santia Hini Abrempon. Gentia was Santia Brempon said, and Kunyabi wa, ordinarily not common Santia Hini and Trans. Now she are forming a Santi a year a kingdom in and ye elevate you to the status of a mine. So bit say my bantam hine. Ordinarily on your mine. Now so I'm so yes and taking any continent. Ye elevated it to the status of mine. It was strike to the now don't think one knows ordinarily on your mine. Now so ye elevated it to the status of mine. Strike to the Nasabi, obeti wo. Na oye we are mwase hene. We are mwase hene. En shine chire yura. O shine chire agona man hene. It was you are mwase hene en shine chire yura nti. Wanya hene. No adwene say netie. Oh him. Moha. Eda fom. If so free abrempomfo no so a. No aba di krofo. Na Fred di krofo no a. Na afi wo mo ne wo matena nkonya. Etu ko du adi kura. Na wo jase, ye wo se. Na me kwaso adukwati mu nso mu nsua. Wo se yokohene ne ye de be. Se wo sua de a. Wo be hunu se efretete. Trumantwi. Ya ka se kan asante ahemfo a. Wo bo firi trumantwi. Ko bi ni amamfe. Oti akenten. Ebe si obiri ye bo a. Na me ka kire se na omo ya yokohena. E de anti na woni mu nyansa nsua. more fire Teach them. So many antwi aye ko sukui ya se bo asante ahemfodi a wo bo omodin no na omo ya ayokohene ti se wadwene mu nya ha na adoma ahene di doma akonwa nyina still wo so ya adua na PSC ada no wo pra adua na Fire. efisa ahene no original one no na musi muntie onsua won na ase Ayo. aka mu ye kedi manu de ovi aka wo na atoso mienu ade fro manu kani bia no wo ne ba eti atenga me de ena no de me kan se Kovie ye ni brema no se de ni pam ni kurom no mo frame ye chema mankwa wotwi no ko fro se wo hene wo jam se adarma se we de onko kasama president tie kasama president na do ye comedy se na no kura wan hunu yo Nifa ne jeans ne bra. on fa ne jense ne mra na we no wo pe kwan de yi se wo hwe ba ko nso oda ha yi kokohwe de yi wo no so dwene se we ne ba be disturb me na ko no anya kwan be rechi dabi anya ne sa eti kofi mitie mu a de wo mu nie mra bi bible ni mu ana o mo yes Yesu Kristo ye na ko pie Pontius Pilate eti na me ba no me dress se Pontius Pilate eti mu de awudifo ani akromfo ya begina manim dia
ɛne ɛsɛ deɛ Pilato ka kyerɛ ɛyi Jewfoɔ no sɛ Kofi yi afi bia mo wɔ ɛyɛ afahyɛ a meyɛ ma mo sɛ mɛgya nipa baako ama mo no mo awakɔbɔ na sɛ nnuam anaasɛ wɔn nso bɛfa firi ɛtumi nya Yesu Kristo ma mo anaasɛ Barnabas yɛ na dodoɔ no team sɛ yɛwura yɛmpɛ wei na mmom yɛpɛ Barnabas wobɛtie makɔlafoɔ ɔm sɛ ɔhene dabidabidabi yɛmpɛ wei deɛ gya no meɛmmɔ na sɛ nnuam wɔ social media hɔ a Kofi ne maa ne to dwonso gu ne so wɔ social media ɛboro no wɔ tetentɛ so meka nyansasɛm kyerɛ no wantie nti momfa wei no kɔkɔhwe deɛ no deɛ ne nan left yi momfa ne nkɔ na monkɔbɔ na sɛ nnuam social media maa no mɔda monkɔ tetentɛ so gu ne so wate wei deɛ wɔmfata na mmom no fake doctor ne boyfriend no wɔno deɛ Barnabas yɛnya nyaa no Barnabas sɛ no waadwene yɛ wo sɛ meyɛbɛgyaa wo ama woatumi afa akyire wei bɛdistract me wontumi distract me wei kɔkɛ adwuma a woanyina nka yɛbɛka kyerɛ mamfo ɔntumi distract me nkɔla a wɔkum wɔn mu wɔ ne sukuu mu deɛ anyina nka yɛbɛka kyerɛ mamfo ɔntumi distract me nti ɛho nhia monyini firi hɔ na momfa ne nkɔ mommɔ wei asɛ nnua mu wɔ social media na memfa Barnabas nyima adwuma wate nti wɔ menya nyaa o saa deɛ na so hwirehwire menya nyaa o monyi we ha dani iwe free munya ko we dey pastor ni free no nti abrantie wo free ndɛ ko de opese obeka bia beka we ni hu bre wonyama no kasa nipa titira frame na ye ma fere kura ampo ma fere papa bi nam ko dru makola wono ne se de ma ne be bo agye mso ne ade no na mbe hu se katechi no ye ma ne katechi hey, what's it? No, but at the end of the day, I cannot, reduce myself to his pedestal. He doesn't belong to any pedigree. Not as though when I come head to head or tete-a-tete with him, he can speak anything sensible. But good, you make him his own chance. But at the end of the day, why? Because when I want to engage you, I will change the discourse. I will take you away from a year baby, and I will take you very far. We drew over you. That is the ego tactics. I don't have your time. I've respected the people, the prominent people who have called me from rank and file of our nation, impressing on me that I should not engage you in any, because it will reduce the pedigree I've built myself to. And you mean about Kote, GHP, Rashad, Nyabako, or Kanya Sasem, Ketro was one here. At the end of the more money here, in a way, they will go. Oh, I can throw more Kanya Sam children. Me offer Simeti, but more fun and concomona. I say. Kwame, mofa we nkɔ nkɔmɔ na sɛ dani yi firi so dani yi ne nan no ho sɛ fie yi ne firi so yi ne firi hɔ atenga bio da bi bio ne firi hɔ eti makola mo forma nyina mo fa nkyɛ yɛ do me forma nyina mo fa nkyɛ yɛ kedetia na mon twena bo so me ho so mo twena bo so left right center mon twena bo so what edu ba bia munya ne skate ne hwɛ mon pam no mon titinja so mo so oni hwe so as politics no be see do about politics no an e be na paso na tc more fire na politics o hu nyansa de I don't need asem no ko sign no yanko yaba besumo na memene abesumo eti agona nyame odaso tiase I am still the Nicolo Machiavelli of the internet. Barnabas megina so menya wo twatro meka kire ma so my adwene am say mo di we be this ade we nyoma we be distract me a meni awan Obi ana yema kwa mama mfo ne mfre na gomo amatwe so ntonto na de omo time kakra omo time man kwaji mani ene Saturday omo de ntwene bonzo atu kwaji ani se oye me sheda wo we menya wuro we no na bie batim we ne bie kokko ne be kakra obi ma tu me go chin kakra me piano sei me sa shows na mo se Jennifer upon day akoto social media say adwaman shows ni katechi ne dika Jennifer froko
So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.